السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twakomye wano tugenda okutandikira wano wetwakomye. Nam eno yo tugiyita tutya? Tugiyita lam. Very simple lam. Nagamye olulimi lw'ebikula neva wansi eyo. La luko nagunirwa ebikula nefubutukayo nga olaba gonya wevaayo mazzi. So tugiyita lam. Tugiyita tutya? Lam. Lam. Mim. Ku mimwa gya waggulu n'ogwa wansi gyegatta tuga nti mim. Lam. Mim. Kaf. Lam. Qaf. Mim. Nun. Iva mu nnyindo eyo. Nun. Lam. Nun. Mim. Nun. Qaf. Nun. Mim. Lam. Mim. Nun. Wow. Mim. Wow. Twazaba nsonga ki mpita mbuyise. Wow. Nun. Wow. Kaf. Wow. Mim. Wow. Ha'u. Twagambe iva wairi wansi mudoko li wansi tugiyita ha'u. Wow. Ha'u. Lam. Ha'u. Nun. Ha'u. Mim. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.